Munyemerere amakuru yacu tuyahere hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kuvugwa intambara ihanganishije AFC 23 ndetse na Operasiyo y'ingabo za leta ya Kinshasa igizwe n'ingabo za Burundi FDLR ndetse na Wazalendo ndetse kandi harimo n'abacanshuro. Kubungubu hari amakuru avugwa menshi cyane kubijyanye n'iyi ntambara, ariko kandi unyemerere nkwinjize ku makuru akomeje guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko umutwe AFC 23 ngo ataye muri yombi uwo bita Elike Prince. Uyu nguyu usanzwe ari umuyobozi w'abacanshuro abangaba baba blackout bo muri Amerika. Rero biravuga ko ngo uyu mugabo yafatiwe mu mujyi wa Uvira muri iki cyumweru, ngo ubwo iri huriro ry'ingabo zirwanira ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zasubiraga mu mujyi wa Uvira, nabo basubiyeyo bajya hariya rwose ngo cyo bita kwiyoborera urugamba, ndetse rwose ngo bari bagiye mu mujyi wa Uvira kugira ngo barebe uburyo bazajya batera, ndetse kandi bamaze n'igihe kinini bagaragara ngo mu mirwano iri kubera hariya mu misozi miremire. Imirwano yakomeye cyane, imirwano yabaye amakasa. Amakuru aravuga ko uyu mugabo ngo yafatiwe muri hoteli yahazwe nko kwa Mutsepe, hano ngo afatanwa n'abandi basirikare bamurindaga mbere yo kujyanwa ahantu hatazwi. Kugeza ubu rero AFC 23 ntiremeza ayo makuru cyangwa se ngo igire ikibivugaho yifatwa rya Prince. Kuri ubu ngubu ibintu byinshi nibyo bigiye bicicikana bavuga yuko ngo bamufasha, abandi baravuga bati ntago ari we bafashe ahubwo ngo n'umwungiriza bafashe, ngo kuri ubu ngubu ntago ari we gusa. Umuvugizi wungirije w'uyu mutwe uyu Dr. Oscar Barinda kuwa gatanu ubwo yabazwaga n'abanyamakuru niba koko uriya mugabo baramufashe, yasubije ko umuvugizi wa gisirikare Liyetona Koloneli Wiringoma ari we ngo uri bubasubize cyase rubahe ibisu. Ese uyu mugabo ni muntu ki? Uyu twita ngo ni Prince, Elike Prince ni muntu ki? Elike Prince rero uyu ni umuntu ukomeye cyane, amazina y'ubundi yitwa Danny Prince, ni umucuruzi cyane w'umunyamerika. Uyu nguyu washinze company yigenga cyane ishinzwe umutekano cyangwa icyo twita private military company. Uyu nguyu yitwa iyi company yitwa Blackout. Rero yayishinze mu mwaka w'1997, imwe mu zamenyekanye cyane kuri iyi si kubera ibikorwa byayo mu bihugu bitandukanye birimo nka Iraq ndetse na Afghanistan, kandi ngo akaba ari umusirikare wa USA, yigeze kuba umusirikare wa USA mu ngabo za Navy. Izi ngabo zikomeye cyane, n'umusirikare urwanira mu mazi. Uyu nguyu yarakomeye cyane kuko rwose iki gisirikare yakiyoboye ibihe. Amakuru rero y'ingenzi kuri uyu mugabo yavutse ku itariki 6 Kamena 1969, avukira i Holland muri leta ya Michigan. Uyu nguyu muri leta zunze ubumwe za Amerika niho yavukiye. Rero uyu nguyu yize n'amashuri hariya aho ngaho nkubwiye muri Michigan. Rero imirimo yakoze yabaye umusirikare mu rwego rwa USA, hamwe nakubwiraga muri Navy Seas, ni muri zangabo zirwanira mu mazi, naho rero yakuyemo ubunararibonye bukomeye cyane mu bijyanye n'umutekano, ndetse mbere yo kujya mu bucuruzi urumva ko yari umusirikare. Prince yashinze ibindi bigo birimo nka Frontier Resource Group na Presidential Airways, ibingibi bibanda ku mishinga ikomeye cyane y'ishoramari ndetse n'imigendekere y'ibikorwa by'ubwikorezi n'umutekano. Elike Prince rero muri iki gihe akomeje kuba inyuma y'ibikorwa by'umutekano ku giti cye binyuze mu yindi sosiyete Vectors Global. Iyi ni Vectors Global, ndetse kandi afite n'indi mishinga mu ikoranabuhanga no mu by'umutekano. Mu mwaka wa 2024 yasinye amasezerano na Kinshasa yo kuza kurinda amabuye y'agaciro. Rero amakuru avuga yuko ngo ubusanzwe ari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Donald Trump, ngo biturutse mu kuba ari manda ye ngo ya mbere yari umujyanama we cyane mu bya gisirikare wihariye. AFC 23 kuri ubu ngubu yagize gutya isubiza Afrika yunze ubumwe.
mu gihe Afurika yunze ubumwe yagiraga gutya ikaba yayishinjaga kugaba igitero gikomeye cyane, igitero yagabye ikisangani, kandi ngo ni igitero ngo gishobora kuba ngo cyaragize ku buzima bw'abaturage ho ingaruka, niko uyu muryango wabivuze. Ariko bagira gutya barababwira bati oya, ibyo ngibyo rwose oya. Ni igitero cyagabwe ku itariki 31 Mutarama ndetse n'iya mbere Gashyantare 2026. AFC 23 gira gutya irasa ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoboka, aho ngaho ihakubita drone zose zari zihari zirashwanyagurika, kuko kuri ubu bari gukoresha drone ikomeye cyane. AFC 23 iri gukoresha drone idapfa kuboneka mu bihugu bijenjetse, kuko ngo ni drone ishobora kumara umunsi wose mu kirere, amasaha 28 mu kirere itagwa rwose, kandi ikagera ku ntego zayo, ifite kamera ishobora gutanga amashusho mu buryo bwa live. Rero icyo gitero AFC 23 yarakigambye cyangwa se yabyishyizeho, iravuga iti ntimuze kucyegeka ku bandi bantu, nitwe twabikoze mu buryo bwo kugira ngo duhe Kinshasa gasopo, tuyihe gasopo, kuko ibitero byari bimaze kuba byinshi cyane bya drone, ndetse nimwongera ahantu hose muzashyira ibitero tuzahamenagura. Umuryango rero wa Afurika yunze ubumwe biciye muri perezida wa komisiyo yabo Mohamed Ali Yusuf yagize gutya ku munsi w'ejo, yamagana kiriya gitero, anasaba AFC 23 guhita ngo ihagarika imirwano mu buryo bwihuse. Rero urumva ko AFC 23 nayo yagize gutya ikabivuga, ikavuga iti noneho natwe reka tugusubize. Rero biciye mu munyamabanga wayo uhoraho Benjamin Mbonimpa yagaragaje impungenge ku itangazo risebya cyangwa se risebanya rya komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, ndetse ryamagana isenywa rya drone zica abantu, rikanahigisha uruhinda abaturage, rikanashyira ubuzima bwabo mu kaga. Rero AFC 23 ivuga yuko yabikoze kugira ngo Kinshasa igire gutya ive muri ibyo bintu. Hanyuma rero byari byamaze kuba byinshi, rero yibukije kuva mu mezi arenga 2 ashize, iby'umwihariko kuva kuri 22 Mutarama 2026. Rero ngo abaturage b'abasivili bo mu Minembwe no mu misozi miremire yo muri Kivu y'Amajyepfo bibasiwe n'ibitero bikomeye cyane, ndetse rwose leta ya Kinshasa ikifashisha drone ndetse n'izindi ndege za gisirikare kugira ngo ibombarde abaturage. Izi ndege rero zakoreshwaga n'abacanshuro b'abanyamahanga. AFC 23 ivuga ko ngo zarashe ibisasu mu duce dutuwe n'abaturage benshi, ndetse uduce twa Minembwe twangiza Rwitsankuku, Katogota, Sange, ku cyambo cya Karundu na Hoplato, Masisi, Warikare, Rucuru, Rubero, Mwenga ndetse na Karehe, ndetse no ku bikorwa remezo by'abasivili nk'amavuriro n'amashuri n'insengero. Ibi ikaba byaribasiwe cyane, abasivili benshi bakaba barahaburiye ubuzima, abagore n'abana ndetse rwose n'abagabo nabo tutabasize, urumva ko babo barahaburiye ubuzima. AFC 23 yavuze ko igitero cyawo ku kibuga cy'indege cyangwa se igitero cyayo ku kibuga cy'indege cya Kisangani cyari kigamije gusa gukubita ibikoresho bya gisirikare, ndetse ko nta gihombo cya gisivili cyangwa se nta musivili wahahombeye cyangwa se ngagire icyo yangirizwa. Rero ngo ni ibikoresho bya gisirikare byangiritse, barabikubise cyane, ndetse kandi ngo ko biyemeje kurinda abaturage, nk'uko babisinyiye ni Doha, bakavuga yuko ndetse n'agahenge bemeye kukubahiriza. AFC 23 rero yanenze uyu muryango kuba warihutiye cyane kwamagana ibitero, ndetse rwose ngo itabanje gukora iperereza cyangwa gushaka amakuru yuzuye, ngo ahubwo igahitamo gufata uruhande ikabogamira kuri Kinshasa. Uyu mutwe rero wagaragaje ko kuba perezida wa komisiyo ya Afurika yunze ubumwe yise igikorwa cyakorewe ubuzima bw'abaturage, ngo iki gikorwa cy'iterabwoba ngo ni intambwe iteje akaga umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ndetse bica intege cyizere ufitiwe, kandi bikaba bihabanye cyane n'inshingano zawo zibanze zo kurengera abaturage ba Afurika.
urumva rero ko banenze cyane, banenga Afurika yunze ubumwe, banenga Ali Yusuf, baramunenga cyane, baravuga bati turamagana, turabyamaganye, kuki mutamagana ibitero bya Kinshasa, kuki mutareba abacanshuro ibyo bakora, kuki mutareba izi drone ibyo zikora, ubundi mukaba mwaza kuba mwavuga ko twateye cyangwa se twe twakora igikorwa kibereye abaturage, kuko AFC M23 yavuze ko kiriya gikorwa ari igikorwa kibereye abaturage. Rero AFC M23 nayo yavuze ko yamagana ririya tangazo, isaba umuryango wa Afurika yunze ubumwe gushyira imbere uburyo budaheza bufite inshingano kandi bushingiye ku kuri, ari nabwo bwonyine bwashobora gutanga umusaruro mu kubaka amahoro arambye kandi ashingiye ku butabera. AFC M23 nuko yabivuze mu itangazo ryayo ryamagana rwose bino bintu, ivuga iti nyamara muraduhonda ntitunoga, kuko tuzakomeza tugabe ibitero ahantu hose hari indege za Kinshasa, ahantu hose bazashyira drone tuzahamena. Kuhabombarida inshuro ebyiri, bamaze gukubita za drone ku nshuro ya mbere ndetse hapfiremo n'abacanshuro batavuzwe umubare. Ku nshuro ya kabiri barakubise drone zose bari bateguye kugira ngo zijye kubombarida mu misozi miremire hariya hose, barazimenagura, barazishwanyaguza, ndetse rwose zari ziteguye kuba zajya gukora ibyo bikorwa by'ubunyamaswa. AFC M23 rero ntikina, ntizana ibyo bintu by'imikino no kujenjeka, kuko yavuze yuko izarinda abaturage b'abasivili, ndetse igitero cyose kizahungabanya abasivili bazagenda bagisanga aho cyaba kiri. Niba utarakora subscribe ugikore, niba waramaze kuyikora reka nkushimire cyane, warakoze. Hanyuma unkandiraho kuri like, yibura rwose reka like ziboneke. Hanyuma rwose reka nkushimire cyane niba ukomeje gusharinga ibiganiro byacu, reka nkwifurize weekend nziza.